Bibiliya iravuga ngo hahigwa abantu bapfira mu mwami imirimo izaza ibaherekeje. Hari abantu mu ijuru bazaba ari bakuru cyane, bazaba bafite imirimo myinshi ibaherekeje kuko bakoreye Imana, bakorana nayo. Paulo yaravuze ngo ubwo dukorana nayo, haleluya, babwira akantu gakomeye, hari ugukoreshwa nayo no gukorana nayo. Imana kuko ifite ikibazo cy'abakozi bake, ikoresha uwibonye wese. Umuntu wese yamukoresha. N'ibikona byagaburiye Eliya, n'igihuru Imana yakivugiyemwo ivugana na Mose, ariko mu busanzwe muri Bibiliya igikona ni ikizira, isezerano rya kera, ariko Imana yacifashishije. Ariko hari abandi barenze urwego rwo gukorana, rwo gukoreshwa nayo, bahinduka abafatanyabikorwa